Leo 5 Max 5, en izmed TV. Always. Pozdravi gledalce, ker jaz nisem se začel vlog. Nisi sploh še začel. Ne, v mojem imenu danes lahko ti pozdraviš gledalce. Košarfol. Tako. Danes smo z Maxom v fitnessu, ob eni zelo zanimivi uri. Zelo Neobičajni uri za snemanje. zame. Za Maxa. Za mene je to kar običajna ura za treniranje. Treniramo nek push workout. Prsa. Prsa. Povej, Kaj? kako hinsko. V soboto smo bili na enem rojstnem dnevu. In Leo me je... Jaz sem Maxa zmanipuliral v to, da danes treniramo prsa. Zakaj? Je rekel, ker kaj se imaš ti workout program? Zakaj da me začneš s hrbtom? in to pred spanjem. Ej, jo. Pred spanjem. In pol? In potem je Max me razložil, zakaj začne in potem je itak, pač, ker jaz gledam check-ine njegove, ker sem njegov co-trener, kot bi se reklo. In zato, ker ima Max Koskata zelo dober hrbet in ker mu mogoče manjka malo volumna, v prsih sem ga zmanipuliral, da potem po restu zdaj naprej vedno dela prsa. Ne, kar je realno pametno. Kar je ravno pametno. Ja. Ampak hkrati sem dosegel to, da lahko danes treniramo skupaj prsa. Ker nimamo niti približno podoben workout split. Točno tako. In se je danes ujelo. Ker jaz imam 2-1, 2-1, ti pa imaš 3-1. 3-1, 3-1. Je, kar je, zmanipuliral sem ga, Pokebear je moj, Mjav. mjav, tako da Danes prsa skupaj. pump cover, vsi vemo, kaj je. Ampak ti imaš zelo posebnega, ker to je sample. To je sample, prvi sample. to je- Viš, kako je logo malo svetlejši od naprimer mojega, ki ga imam v torbi. Ta sample, to ni za peasants, to je Samo za samo za one, ki skvatajo več kot 240. in imajo 115 kg. Točno tako. Točno tako. Tako da jaz rokam Zemple. Zemple je moj favorite one. Kaj? Sample? Zemple, ja. Sample, Zemple. Zate je sample. Zemple. Ok, Hodi. povej mi za prsa. Oziroma prsa. za celoten trening, koliko je česa? Kaj je največ prs? Ja, ampak največ je prs, potem je eni lateralni za rame. Torej samo ena veja z rame? Ja, ajde, mogoče lahko damo Ne, vse lahko pač tako. lateralni za rame in 2 za triceps. In koliko za prsa? 4. 4. Ok. Kaj lahko začnemo s temi lateralnimi, ali ne? Dobro, ajde. Že ki sem te zmanipuliral, lahko začnemo, ajde. Smith machine, press. Koj? Pač kot glavna vaja, ali ne? Ja. Ja. Lateral, flies, Ja, Smith, ja, flat, flat, ja, Ja. ja. deep machine, ja. In potem triceps, to in to, ja. Ja. In pol sem mislil, Da ne, gremo to, v WC. to nisem mislil snemati. Kaj pa sem mislil posneti je mogoče malo fizika po treningu. V spodnji dvorani, če bo prosto. Mojega fizika, ne tvojega. Nobenega ne zanima, kako izgleda 115 kg. Ne, se hecam. Piši v komente, če te zanima, kako izgleda 115 kg. Tako da ja, da malo naredimo en prvi fizik review. Fine with me. In potem jaz imam še pol ure kardija. Ti, koliko imaš kardija? 0. Kaj? A imaš? A ti si tudi začel? Leo ima kardio. 20 minut, dragi moji. A, sem mislil 2 minuti. Dobro, jaz mislim, da smo povedali vse. Gremo začeti z lateralnimi rameni. Točno tako. Staring at the mess I made. Swear I tried my best to say, but it's too late now. It's time to let it fade out. And I might lose all I had, and I might lose that respect, but I'm committed to this metamorphosis.
as I follow. Flighti so bili zasedeni. Tako da smo šli prvo vajo Smith, incline, kot ste videli je bilo kar heavy. Jaz sem mogoče šel malo preveč heavy. Na zadnji, ko sem delal 140 na inclineu, sem naredil 8. Danes iz nekega razloga samo 5. Pač to se moraš navaditi, te nihanja v moči iz dneva v dneva, normalna stvar. Zato greš potem back off in sem na back off naredil kvalitetnih 9 ali 10 repeticij. In zdaj kot druga vaja za prsa, fly. Yes, I'm giving up, making room for new and better. This chapter might be over, but the next will last forever. So I'm changing, After all this time, I thought you were gonna be there for me. Turns out that was all a lie. You won't fall, then you'll die standing. If you want to get big, you gotta train smart, heavy, and with some balls. Pa ne, samo snemam. Evo pas. Oh, midsection will show. Yeah, from the beginning. Ta stran je autistična. Ta stran se moram še naučiti. In treba jih moram izmisliti. Ja, these ones, the main ones. Čez par tednov bomo po mojem kar tipo 2-3 na teden šli polsko samo. Zdaj mesec sem si dal reminder, da
v unega investam, v unega coaching. V coaching session. Polnimo, Ja. imamo 3 krat na teden, pol ure, pauzing. Ja, njega bom prav vprašal, torej, da mi naredi, torej, kako se te runde dela. Aha, ja, okej, to je ker pač to pol vsak dan, ne? Posne, vsak Ja, dan. ko si narediš rutin. Ja. Ja. Tu sem se ful pravčil, tako. Ampak najboljše je, da pač tle ni gepa. Ja, mora biti klasik, ne? Ja, noge so se ti ful izboljšale lani. Ja. Konkretno. Tega sem se najbolj učil. Sam še ga najbolj všeč, ja. Ja? Res? Mej tudi. Ma, ja, ta ne zgleda dobro zdaj, ker tukaj sem širok, ne morem še toliko stisniti in pač Ta je zelo dobro, ko boš najboljši štrajci v bicepsu. to. Ja. Ja. Ja, ma tudi, ko bom bolj tako, ne? Ker zdaj tudi diham slon. Diham slon. Okej. Daj. Kaj je zdaj? In pol triceps primer. Tricep. Ja, pač tu sem najbolj familiar, ampak tu imam ta tatu. In bala, po mojem. Pač ta triceps ne smem kazati, ta črnota se pa skupi na stage. Tako da se moram naučiti to. Ma itak ki bo ten prekril, po mojem. Res ni. Če Luki je cel ten. Ne bom imel to sredena. A ja. Prav ten boš imel, ali? Ja. Ampak ta triceps je meni boljši, ne? Desne roke je pikico boljši. Favorite classic in? Meni v njej ful ja, tam je estetika, fuck. Ja, dobro, se to bo moj favorite classic, ja. Abs and thighs, ja, samo zdaj tega ne morem, ker sem... Oziroma lahko samo... Čim bo gor, tudi ten... Ja, ne se to vem. Samo pač... I ain't got no abs right now. I mean, I have a little bit. Ok, ne, še bolj gor, tako gor, prav gor. To, ja? To. Zdaj se skanča nekako dol, da s tem, da imaš roke gor. Ja. Kakšen je Leo, pička. Kaj da? Kakšen si. Nisem. Leo, ti ne veš, kako to tle zgleda, dobro? Fuck days. Small as fuck. To je spet... Pač, stalna noga je leva boljša, ne? Samo spet je tu tatu, ne? Ga boli kolec, se ga delaš na biti. Samo spodaj. Ja, zdaj imel tvoje bicepse. Ne, dej, shut the fuck up. Kaj Chris Barnes ima dobre bicepse. Jaz nisem, jaz sem bil klasik. Open ima vsi dobre bicepse. Kaj, bom bil edini brez bicepsa, jebate. V glavnem, folk, evo, prvi preview fizika, kot smo rekli. Je še dosti dela za narediti. Je še dosti dela, Max bo pilt, Max bo zrezan, strgan ko svinja. Še malo pa bo začel trpeti, to bo lepo za videti. Ma ja, realno ko me čakam, pač. Ker te hrane mi je čez glavo, ne. Same. Ko ste videli, pač smo trenirali pozno zvečer, potem, ko sem se vrnil, sem spil shake, oziroma pojedel kosmičar shakeom, se stuširal in šel spat. Je bilo že prepozno in itak sem pozabil zaključiti. Tako da ja, to je to za 5. epizodo Road to Show serije. Če vam je ta video bil všeč, folk, dajte spustiti like, čim več lajkov. To razmerje med ogledi in lajki ful pomaga, tako da dajte spustiti like, dajte spustiti komentarje, čim več komentarjev na današnji video in subscribe se na YouTube channel, pridruži se communityju, če še nisi. To je to od mene, folk, za ta YouTube video in se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu. Peace.